Niamey muri Niger hiriwe imyigaragambyo y'amagana Abafaransa baherutse kwirukanwa muri Mali ariko baguma mu karere ka Sahel baje mu bikorwa byo kurwanya imitwe nyeshyamba z'igitare cya Kisilamu muri operation bise Barkhane. Muri katedrali ya All Saints yo muri Kenya habaye misa yo gusabira umwamikazi Elizabeth wa kabiri nyakwigendera yimye ari mu ruzinduko muri iki gihugu cy'ikinyamuryango muri Commonwealth mu 1952. Ejo ku cyumweru ubuyobozi bwo muri Espagne bwatangaje ko bwafashije abimukira bagera kuri 372 baturuka muri Afurika binjira ku mugabane w'Uburayi bashoboraga guhura n'akaga bambuka inyanja ya Mediterane. Abakoranabushake bo mu Misiri bubatse piramide y'imyanda yakusanijwe iva mu ruzi rwa Nile. Bakoze ibi mu rwego rwo gukangurira abaturage kwirinda ikintu cyakwanduza ikirere imbere y'inama ya ONU yo mu kwezi kwa 11 izaba ireba ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe. Muri Benin herekanwe filime yitwa The Woman King mu rwego rwo guhesha icyubahiro abagore bari muri iyo filime bazwi nka Amazon of Dahomey barwanije ingabo z'abakoloni b'Abafaransa mu gihe kirenze imyaka 100.